hano kuri kamera nirukse. Okay, let's go. من جبت يا جماني زينك انت يا سلام مولا وخد شفتك أستنى بلا خلم ولا 5 يجولي ولا 7 يجولي ولا 10 يجولي حبيبي انت يا جياني. Okay, it's a cappella. Oh yeah. Of course. Ako kanuna kanji. Eh? I'm romantic. But you don't have a boyfriend, unfortunately. Yeah. How comes? Nzamushaka. Nzamuterita. Yego. Ariko w'umurwandizi w'umunyarwanda. Navuze ni romantic niyo mpamvu before yo kujya mu rukundo n'umuntu kuba kuba careful. Diamond kan Tugotangire. Landirodi. Oya Diamond kankurura. I don't know. Wewe uramfasha ndeni ndaturajyana kumva. Okay. Ndamutekereza amarira kuzura amaso. Ngo Diamond kankurura. Akanyibutsa kari we nshaka. Iyo ndimo musengesha. It's crazy song. Oh no shit. U Rwanda ni igihugu cyiza kiyoborwa no gifite kiyoborwa n'umuperezida. Navuga ngo nyine umuperezida wacyo ari smart, biri enough, nyine ni umunyabwenge kandi aharanira ibyiza ku gihugu ciwe, akora bishoboka byose kugira ngo abaturage biwe babeho neza, babeho mu mahoro kandi batuje. Abenshi ndakeka ni nayo mpamvu tumukunda President Kagame. So abantu rero bavuga ibintu biri negative ku Rwanda, babandi bari hari abantu njya numva bamwe nyine numva bavuga ibintu just rumors, nyine bavuga ibintu bibi ku Rwanda ariko nta kintu nge ndabona kibi ku Rwanda. No, please visit Rwanda and then urebe kuntu u Rwanda babayeho batuje mu mahoro bameze neza. Ikindi kandi ibintu byose abantu bavuga ku Rwanda biri negative ntago biba ari byo. Eveno mi gente mo desana Africa Biz back in go golden coin bwawe nitwa kazi kesire kubeze neza wori hirya ni natandukanye uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda ndagushima cyane ko subscribe niba utarayikora ni ko kanya kugira ngo kanaho ngaho ujye kurikirana ibiganiro n'abantu beza nk'abangaba twakira ubirebe buri munsi byo mvugura byumva Ndakumva uranyumva kankwegere neza wiri wariko muri reba hari Wiriwe neza. Wiriwe. Uraho. Muraho. Amashu. 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 Suiza. How can I pay? Please, Casey. Igira microphone tukoresha. Amashu. Mavanga amashongori. Amashongori. Okay, jya uvuga ibintu geragisubiramo sibyo uduce ko mu Rwanda. Kigali, Rusizi, Rwabishorogoto. Again, Rwabishorogoto. Rwabishorogoto. Oh, sorry. It's okay. Ni boyfriend wawe? No. Biri seriye katurebe. No, it's not my boyfriend. It's time to pray. No, it's not time to pray, just a notification. Alright, so reka tumenye umuntu turi kumwe dufite kano kanya sibyo umukobwa mwiza reka manze ariko nkuvuga by the way baze kumfasha bahere anje muri uyu mwaka gahunda nisha guhera ku cyangwe hasi wambaye neza pe Nakoze cyane babyeyi. Okay. Why are you laughing? Just happy. Okay. Hera hasi. Imwe tubayita gute? High heels. Okay.
What's wrong with you? I'm just a guy. So you not about Is this your skin? myself. Is this a skin? This one, I mean this. And it's what can I call it? Okay, it's body. Yeah. Gusa birasa no mu maso na none. Casey. It's no one. Yeah, it's been a long time. My name is Zanda Sarah. Zanda Sarah. Someone disturbed me. Sorry. No, just I'm Rwandan. Yeah, I'm Rwandan. I'm Rwandan. Okay, Tanzanian. You wanna ask more questions than me? Wow. Yeah. Okay. I mean Japan. You say it. Yeah. It's just Casey, please. Just mix lace, love. Mix lace. Huh? Mixed lace. Lace. Yes. Three. Casey, Bwira. Yego. Okay, rambaza kibishaka. Aho ugenda wari kuvuga ibintu by'amafaranga ngo udakunda umuntu ngo ntumugena ku mafaranga ngo umuntu kwereka ko agukunze sinzi ibyo ushaka gusobanura. No, ntabwo tugendera ku mafaranga. Ubundi umuntu agiye gukunda iyo ubona umuntu akwitayeho nako ataku no yagerageje ibintu byose kugira ngo akwereke ko akwitayeho ubibone. Gute wewe utamukunda? Like ntabwo bisobanuye bakobwa bakunda amafaranga no. Okay. Jereka mbikira. Let me be clear ku bintu bazaga sibyo nuko nzi ko social media ngewe ibyo mvuga nuko mbikura ku mihanda ntarwo ndagira ariko ndabiyumva. Zamda. Wakemera umungu uje ibyangombwa byose. Ariko atanoza neza mu magaba bashakanye. Oh yeah. Ntabwo amwemera. Umungu ukurikirana izo gahunda niza reka atagira ibindi bintu. Wamwemera upfa kwihangana ukabana nawe. Tuterwa n'attitude ziwe. Niko nakubwiye. Aho kubana n'umuntu utanoza amabanga neza abana n'umuntu utagira discipline. Mutagira discipline umuntu tuzabana nje nkafatira decision yo kuvuga ngo nje kure yiwe. Oya. Nyina tata discipline nyine itari nziza. Ariko yagera hariya nyine ikaba ameze neza. Ubwo n'abantu babiri. Hari ufite discipline ariko hariya ubwose oya. Oya hari umuntu burimo hagati. Nago mvuze mu turi perfect no nago byose tuba tubyujije ariko nibura hari ibintu ukunda ku muntu ukavuga ati ibi nta kibazo abifite birahagije kuri nge birahagije na kibazo. Okay. Now turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro. Hari wavuze kuzi cyarabo right? Uri umusiramu. Kazi. Bareka kunsebya. Umusiramu kazi. Yeah. Ndagusebeje ngewe. Ndi umusiramu kazi. Uzi ko nshaka kumbwira nzi ushize aturirimbiye abantu baranabikunda. Really? Yego. Ndashaka kuturimbire akaririmbo kamwe k'icyarabo.
Okay. nakira ahubwo uraza kunsana icyo kavuze Okay, nta kibazo. Hano kuri kamera niri gusa. Okay, let's go. Min jibti ya jamani zinekenti ya salam mola wahada shiftik asitana bila khalam wala khamsa juli ولا سبع جولي ولا صلاة جولي حبيبي انت يا جياني. Okay, it's a cappella. Oya numvisemo habibi ngo waraye. Okay, it's mean like mu Kinyarwanda uko bisobanuye just ndakundana nawe and then nagiye kure yawe. Okay, bisobanuye nubwo naba ntari kumwe nawe gihe cyose abo twaba turi kumwe nabo niyo hashira imyaka 5 nzahora nkutekereza, niyo hashira imyaka 7 tuzoba turi kumwe, niyo hashira imyaka 10 uri wanjye. Akushukuru romantique cyane. Of course. Ako kanuna kanjye. I'm romantic. But you don't have a boyfriend, unfortunately. Yeah. How comes? Nero umuntu ujya kwifatira umwanzuro ukamwishakira ko banze gushaka wowe. Nkajya kushaka boyfriend. Ko nyine nzabishaka uduhuje uri romantique. Ugiye kwifata gahunda witeretere ko byaranze pe ubanze kuza. How? Sungu ni banze bana gutinye wowe no ugiye kuyishyira nk'imbaraga nyine kugira urebe ko wamubona. Boyfriend. Nzamushaka. Nzamuterita. Yego. Ariko w'umurwandizi w'umunyarwanda. Umunyarwanda. Oho, ubwo nimubona nza ute n'umunyarwanda nyine uzamutereta. Uje ibyangombwa nyine usaba. No. Ubuze nguki? Okay, ikanishyire sign. Oya yiho. Okay. Satse kuvuga. Ntabwo nzi niba ariyo geno yanjye siko bavuga. Kuba kugira boyfriend w'umunyarwanda ntago mbizi. Nako nibyo ushaka. Ndabishaka but none se ari he? Nyine uramushaka umutere cyose bariza. No. Bizagenda bite? Cyo ushaka uragiharanira. Baragutinya ko uri umuzungu kandi urute namwe bahita batera igihumbi. Aba Rwandizi? Bakunda mukobwa baterete? Yego. Character zanjye nago bikunda. Ibiki? Ntabwo ushobora gutereta se? Ntabwo nabishobora. Gumwe karabana. No. Nagabarwa ndise aribo. Ufite ubu ntabwo gushaka watereta umuntu. Kutereta mu type ngatereta mu type. Udesigaje imyaka 5 kugeza 30. Nta kibazo nzakomeza nyine. Okay. Ubwo nyine niri kuvuga niri gusobanura abarwandizi nago bisobanuye ko ari yo geno yanje. Okay. Ubu uzapfa gutwara ari imyaka mugeramo mu gaca bugufi uje wese ukaterura. No. Nagaringi. Nago wasiwo. Indirimbo iri mu Rwanda gukunda muri imitsi ni ihe? Ni ngo. Ndamutekereza urayize ndirimbo. Amarira kuzuba. Nayumva muri Kisati. Yeah. Mandirimbo ho gatoya. Nago nyizi serious. Genda kunda ndirimbo nakunda kumva indirimbo ziri romantic. Indirimbo nabashe kumva niba ya Roskana ya Element. Kongo. Good. Call me every day if you wanna see me. I miss to stay. Yo no gutadusoza ikiganiro. Okay. Call me every day if you wanna see me. I miss to stay. I will never leave your side. Wanyoboje inkoni y'icuma dale
umutima kure niho wibera deep down indimo. Okay, nakuvuga ko kapera no nakandi ya manzi inde uvuga ngo yitwande mu type avuga ati Mara ni manzi Brian Manzi. Okay, I don't know. Ni mure mazina. Ivuga ngo urugo n'urukeye umwana. Vuga yindi twumve. Nta yindi. Hold on mami. Yako karirimbo nakona kumvise. Ngo ubuvuze uki? Nagakunze. Hold on mami. Shaka kukwereka famille. Narukuri kuririmba na Hold on mami. Shaka kukwereka famille. Bahora bibasa umuntu waba waranjaniye umutima. Ako karirimbo. Smile. My favorite song. Alright, okay. Hanyuma turimo turagana ku musozi w'ikiganiro zamda abantu ubushize feedback yari imeze gute ni warabashe kubirebaho feedback yari imeze gute kuko subwa mbere tukwakiriye hanga kuri yawe TV si n'ubwa nyuma sibyo feedback yari imeze gute arakantu ka melody baririmbye kara trending cyane warakabonye nako nabonye. Oh my god, kara trending cyane sure bakongera ukanirimba akarimbo kamwe ka Bruce Melody naririmbye ute aya ndimbo baririmbye na ndimbuza Bruce Melody kwera nago meruka kumva Bruce Melody nago album ye nago yizize ngenda ndakunda kumva indirimbo niri kumva nkumva iri romantic nkahita nangira kuyumva cyane bitari romantic ubwo nta gahunda shaje kurwa depression ese ugize mu rukundo rukakubabaza ibibazo byihuse no nago nakunze nago ndajya mu rukundo bibe deep no umaze gutanuka ufite ex wangahe fite mu ex umwe kandi nawe nago twatandukanye nabi nago twatandukanye nabi mwaratandukanye twaratandukanye no wundi nzi Wales. Oh no nago ure uzi nagari boyfriend nagari boyfriend ndacheka uzi nagari boyfriend nagari boyfriend one no it's not mean that nago nago mvuga umuntu uko hari inshuti hari boyfriend harabona ukuntu ukura n'umuntu wenda mukajya muri friendship cyangwa situationship cyangwa relationship so nje ndazi nagiye muri relationship rimwe byo nyine akushoka ukunda cyane navuze ni romantic niyo mpamvu before yo kujya mu rukundo n'umuntu kuba kuba careful umaze imyaka 10 yose ndi kushaka mukunzi anyway niri mu kazi iki I'm busy at work. Okay rero reka dusoreze ahangaha tugushimire cyane zavuga ko witabiye utumira ubwa sibyo hano ni mu rugo big time ariko ubutatuza inagwa ndimi yakari mu Kinyarwanda ariko right ngo which song ndamutekereza amarira kuzura amaso Diamond kan tugotangire Randirodi oya Diamond kankurura I don't know wewe uramfasha ndeni ndaturajyana kumva okay ndamutekereza amarira kuzura amaso ngo Diamond kankurura akanyibutsa kari we nshaka iyo ndimo musengesha It's crazy song. Oh no shit. No yari dimba. Komeza turimbe nacyo. Nagenzi go komeza ute. Okay, just komeza ndiri bubyibuke tu. Ndimo musengesha. Dandiro dararunguruka. Nibyo abimpundisha. Nabe. Bizenguruka. Okay. Uzigukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi. Okay, let's go.
ibazi wao barachata mu munani urukundo rw'umugore. Okay, indi noneho uzi neza indi akira mikrofone uhita bindirimbo ushaka tunasoreza aho ngaho njye mwakoze abo twari turi kumwe one song just kwigendera Joyce waramwibagiwe so last time ngwe kumukunda Joyce kubera mba namaze igihe kinini no tongera kumwumva ndirimbo Joyce sinari bukira Rwanda ngenda ndakunda alright ndakunda iyo song ndayikunda cyane cyane lakini nagenzi ngo cheka numfasha Jeri njunji oya mama we komeza nagenzi ngo okay we uragumuririmbe ndeni ntasamuka singira kuririmba nagi song nyizi neza come on okay tugende Kanjo jeri njunji oya mama we aho nagenzi ngo bavuga uti ndakukunda ni mama ko nagukunze rwinshi oya mama we hato twembi ndakukunda ni mama no ari yindi nzi nkunda y'ikinyarwanda okay yitwa ngo no yifate ubundi nyiririmbe yitwa urungano umva nkubwira gakuru nk'uyu wacu sibe none sibe ejo yeje bundi hazaza urungano hari bomo tusineza twareranwe harimo benshi tukumbuye siko baririmba twibuka ibyiza dusangiye nta kisumba umuto mwareranwe mu ngobyi nagize lyrics ya Elise okay ugiye kumvugira bino bintu sibyo muri ino minsi abantu ku social media nawe urabikurikirana cyane cyane muri kino gihe cy'intambara M23 n'ingabo za Kongo naho ngiye kuzana mu bya politike ariko hariho social media iriho sibyo nibyo ngibyo urone uri umunyarwanda kandi ubikunda unabyemera sibyo ugiye kumfasha kuvuga bino bintu right ugiye okay minero ndi buvuge cyangwa nawe bivuge sibyo cyangwa se ari okay sibyo ubona ibintu what you gonna tell me I'm telling you urabona hari abantu baba bari hanze baba bavuga ibintu bibi ku Rwanda uje babona ni mu butumwa abagenera ubutumwa nabagenera okay ibintu ngiye nshaka kuvuga ku Rwanda urumva urashaka mvuge ku Rwanda kuko ndurimo nago bisobanuye ngo nuko ndi umunyarwanda cyangwa ndi kino u Rwanda ni igihugu cyiza kiyoborwa no kiyoborwa n'umuperezida navuga ngo nyine umuperezida wacyo ari smart biri enough nyine ni umunyabwenge kandi aharanira ibyiza ku gihugu ciwe akora bishoboka byose kugira ngo abaturage biwe babeho neza babeho mu mahoro kandi batuje abenshi ndakeka ni nayo mpamvu tumukunda President Kagame so abantu rero bavuga ibintu biri negative ku Rwanda babandi bari hari abantu njya numva bamwe nyine numva bavuga ibintu just rumors nyine bavuga ibintu bibi ku Rwanda ariko nta kintu nge ndabona kibi ku Rwanda no mu Rwanda hari amahoro abantu wenda navuga ngo bakishidikanya muri mind zabo ko u Rwanda uko wenda bari kurwumva ubu kubera Kongo nuko ntago barahagera please visit Rwanda and then urebe kuntu u Rwanda babayeho batuje mu mahoro bameze neza ikindi kandi ibintu byose abantu bavuga ku Rwanda biri negative ntago biba ari byo hano turatuje urumva ngiyewe
urumva ntago hari abantu benshi ushobora kugera urugero we ushobora kujya muri states ziriya state ariko ukuntu wahagera ntago ushobora kwisanzura ngo niyo wahamara imyaka 10 cyangwa irenga 10 ntago ushobora kwakira ko uri umwe nyine uri umuntu waho nyine wahafashe nk'inuzo ariko iyo umuntu ageze mu Rwanda niyo yaba aharaye ijoro rimwe ahita yiyumvamo ko ari umwe n'igihugu nyine ahita yumva ko ari mu rugo ya so abantu bavuga nabi wenda ndaceka ndazi history nagiye nsoma bitabo ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda ndaceka abantu bakunda kuvuga ku Rwanda bakavuga ibintu biri negative niba bandi bagiye bahemukira abagenzi babo muri history genocide against the Tutsi so bambwira ati ntituzemera ntituzemera bra yongera short sentence ntituzemera ko hakana oya ntituzemera wenda uvuga nabi mukuru ntituzemera oh right okay ntituzemera start there then okay ntituzemera okay mvuze nago tuzemera naga Kinyarwanda okay ntituzemera ku shit okay ntituzemera kubaho uko abo muvuga n'abo Rwanda mu byifuza ntituzemera kugendera mu kuvuga munsi y'ibirenge byabo ya munsi y'ibirenge byanyu kugira ngo just nago ntituzemera gushyirwa hasi kuko u Rwanda rwavuye kure Thank you so much. Have a great evening. You're welcome. I missed you so much. So this is home. You always welcome here. Thank you. Nyine no kugana nawe bigoranye kubera ubushaka tumana byongereza nago bigoranye biri so easy kuko urumva niri kuvuga Kinyarwanda. Yeah. You tried. Na just komerizo. Ko warashaka kunjyana mu bya politike. Oya, arengira mu bwoba. But that campaign is there ntituzemera. Yeah. It's there. Just we need to emphasize on that. Yeah. We Rwandans proudly. Yeah. We are proud to be Rwandan. Proud of being Rwanda. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Have a great evening. Thank you. Thank you so much. Ciao.